Почитувани членови на Конгресот на локални и регионални власти на Советот на Европа. Почитувани представници на мрежата на асоциации на локални власти од Југоисточна Европа НАЛАС. Почитуван господине Кордич, градоначалник на градот Мостар. Почитуван председател, почитувани членови на Советот на градот Мостар, почитувани граѓанки и граѓани на Мостар. Навистина ми е чест и задоволство да ве поздравам и да се заблагодарам за можноста Велес да биде дел од ова значајно собрание во духот на локалната демократија и креирањето на иднината на Мостар со учество на сите граѓани. Велес ја имаше таа чест во април 2019 година да биде домаќин на панел дискусијата во рамките на Генералното собрание на НАЛАС, мрежата на асоциации за локална самоуправа на Југоисточна Европа. Околу 70 гости, меѓу кои 30 на градоначалници од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црнагора, Албанија, Косово, Романија, Бугарија, Турција, Молдавија и Северна Македонија, представници на дипломатскиот кор и стопански комори дебатираа на тема диалог град до град и се фокусираа на новите стратегии за одржлив развој на градовите. Овој настан не поттикна уште повеќе да работиме на меѓународната соработка и перспективите за размена на идеи и искуства. Велес е член и на мрежата Цивинет за Југоисточна Европа, која се занимава со одржливо планирање, електронско управување со мобилноста во градовите и паметни решенија за одржлив развој. Искрено се надевам дека со поддршката на Советот на Европа и НАЛАС и вашето присуство денеска во Мостар ќе имаме можност да слушнеме многу нови информации и да учиме едни од други во име на напредокот на целиот регион во духот на Европската зелена агенда. Ви посакувам успешно собрание и ве поканувам во продолжение да ги слушнете искуствата на Велес во одржливиот развој и јавната чистота. Ви благодарам. Located in the very heart of the Republic of North Macedonia, Veles is a municipality with over 55,000 inhabitants. The municipality covers the urban area of the city and 33 settlements. Veles itself covers 14 urban and 19 local communities. At national and international level, Veles is recognizable for its transparency and struggle for a healthy environment. The Green Coalition we formed together with the civil society organizations managed to motivate over 20,000 citizens to come out on the streets and depose the biggest polluter in Veles, the lead and zinc smelter. Together with the citizens, we managed to seize its operation, and it hasn't been polluting for 18 years now. The municipality of Veles has always been following the latest European and world trends for a sustainable development. We were the first Macedonian municipality to introduce the principle of civil participation in the adoption of the budget, conducting the council sessions electronically, a pioneer municipality in creating a civil service center, and a municipality with the largest number of digital services standardized according to the ISO 9001. Veles is the first municipality with a long-term strategy for a sustainable development called Veles Smart City and plan for a sustainable urban mobility 2019-2030. In addition to the numerous awards from MCIC, Council of Europe, ZELS, EU, USAID, UNDP, the Ecologist Movement of Macedonia and other domestic and international organizations, what motivates us the most are the citizens. Our motto is Satisfied Citizens, our goal, and our key task is to improve the quality of life in the city and in the villages. Regarding the urban planning and maintaining public cleanliness, we are working on implementation of the advanced trends in waste management. We've already installed 11 underground containers in downtown, which has greatly improved the quality of life in the urban environment. Based on this positive experience, we continue the installation of underground containers in all urban areas. Veles is lucky to have the Bracco company in the city, which in partnership with Green Machines has created the highest quality environment-friendly machine for street sweeping, as well as the first environment-friendly hydrogen vehicle in the world. The municipality of Veles too has procured such a vehicle from this company that also provides vehicles for the maintenance of the area around the White House in Washington. Concurrently, we are investing in improvement of the public communal enterprise Darren vehicle fleet regarding the waste management. We procured solid waste vehicles, SCADA system for water treatment plant,
equipment for detection of defects and illegal connections to the water supply system, equipment for microbiological laboratory, a vehicle for underground containers, reservoir, ozone generator for water treatment, as well as 2 new tractors procured through an EU-funded project. The total investment in equipment is 1.5 million euros. There is an ongoing process for procurement of 2 smaller vehicles for collection of solid waste. Veles is the country's pioneer in smart solutions. It's the first time we are setting up a digital platform for waste management with sensors on the containers within the project Smart Lake Mladost, funded by EU with over 1 million euros. Thus, we will greatly improve the waste management using new technologies. The equipment will be installed in early August this year. Smart waste management in the downtown is included in our new application for European funds worth 705,000 euros. It includes new traffic solutions, pedestrian and bicycle zones in the city center, as well as a smart waste management. This project truly applies our sustainable urban mobility plan and the smart city development strategy. In this respect, Veles will continue working on smart, innovative and efficient solutions to improve the citizens' lives.